Guys, kita guwapa guys no. Pilditi. Pilditi ang pagko guys. So, hey, promo girl man isa Pilditi. Hey, ma'am. Hindi mag-apply, ma'am. The only lady for me, I'm so in love with her. Pwede mag-apply, ma'am. Sama na nga. Pwede mag-apply mo number, ma'am. Wala ko number. Ito my number. Nakika-date ka rin, ma'am. Wala. Belongs to her. She's my Asian babe. Ate, kung sabo kayo. Kayo, ah. Ano man? Parang, Available ka? Magmahal ang Bisaya na dalaga. Binibini na walang katulad. Isang ano nga po, Dal? Sarap. Dal, dali ka ba ito? Yawa, oh, yun sa mga Ma'am, available ka, ma'am? Kasi pag available ka naman, Oo. Ha! Bad. Bad, ma'am. Ma'am, pwede ma-apply, ma'am? Mas ma-apply yung details ako. Sa imong kinabuhi. girl. She's a beauty. Sige, mag-apply na, Bik. Wala ko ikuan. Wala ko customer. Sige, buta na. Pili na po ko na yung mamay mong customer forever, ma'am. Bahala ko forever, basta together ta duwa. To my world, my Bisaya girl. She's a beauty. Dali na. She's the only lady for me. My heart belongs to her. She's my Asian baby girl, my Bisaya girl. Energy nga bayhana, bisan og gwapa dili maldita, estilo nimo kay pang